Andika kwaka umwansi ibigwanisho, kunyang'anya adui silaha. Andika kakanu kugira ngo sininde guteba. Andika kitu ili nisikawie. Igihe cyose umwansi wawe agifise ibigwanisho, wakati wote adui yako angali na silaha, igisagara cawe kiri muri riski, mji wako uko katika riski. Peu importe amahoro wabufise, haijalishi amani ambayo uko nayo. Peu importe kugororoka wabufise, haijalishi haki ambayo uko nayo. Peu importe ubwenge wabufise, haijalishi akili ambayo uko nayo. Peu importe ikintu cyose wabufise, haijalishi kitu chochote ambacho uko nacho. Wakati wote umwansi wawe adui yako agifise ibigwanisho, angali na silaha, igisagara cawe kiri muri riski, mji wako uko katika riski. Nabonye ko matahuye buhoro. Igihe cyose wakati wote umwansi wawe adui yako agifise ibigwanisho mu maboko, angali na silaha mikononi mwake, igisagara cawe kiri muri riski. mji wako uko katika riski. Inambara iri kwiraba muri Iran, vita ambayo kuna kuwa ndani ya Iran, ni inambara yo kurondera ku umwansi wabo atagumana ibigwanisho gusa, ni vita ya kutafuta adui yao asibakiani silaha, na kindi bapfa. hakuna kingine wanakufa. Ariko barabiziko lakini wanajua Iran ivuga ngo Iran inasema Israel zoihanagura yose, itaifuta yote. Igihe rero Iran ifise ibigwanisho, sasa Iran iko na silaha, Israel iri muri riski. Israel iko ndani ya riski. Uko niko bimeze nawe. Hivyo ndio kisilivyo na wewe. Cyabangamiye mama wawe, kama kilichosumbua kikiri mu maboko y'umwansi wawe, kingali mikononi ya adui yako, na wewe uri muri liste y'abazobangamirwa ejo, na wewe uko muri liste wenye watasumbuliwa kesho. Jesus. Nimbi cyabangamiye papa wawe, kama kilichosumbua baba yako kikiri mu maboko kingali mikononi y'ababangamiye papa wawe, ya wenye walimsumbua baba yako, yalo prochain sur la liste, ukurikira kuri list. Nimbi cyabangamiye abavugishwa, kama kilichosumbua manabii kikiri mu maboko kingali ndani ya mikono y'ababangamiye abavugishwa, ya wenye kunasumbua manabii, turacyari mu bibazo, tungali katika matatizo, kuko umwanya wari wese, kwa sababu muda wanayoyote wanaweza katurasa. Nimbi cyabangamiye abapastor, kama kilichosumbua machungaji kikiri mu maboko kingali ndani ya mikono y'ababangamiye abapastor, ya wenye kunasumbua nawe uri machungaji, pastor, na wewe uko mchungaji, igisagara cawe nk'umupastor, mji wako kama mchungaji kiri mu bibazo, uko ndani ya matatizo, uko umwanya wari wose, kwa sababu muda wote umwansi arashoboye kurasa, adui anaweza kuvamia. Nimbi kibangamira abamama, kama kinachosumbua mama kikiri mu maboko kingali ndani ya mikono, chapele mia ata kikiri mu maboko kingali ndani ya mikono yibibangamira abamama, wa mumama we, whatever prayer you are doing, umwansi wawe agifise inkoho yo kukurasa, kama angali na silaha ya uri kiziga cyo muri kazoza, uko maiti ya mfuta. Nico gituma Imana yandungitse. Ndio maana Mungu amenituma. Uyu munsi twaje kwaka umwansi wacu bigwanisho mu zina. Leo tulikuja kunyang'anya adui wetu silaha kwa jina la Yesu. Kama abantu batanguye gutaha, niliona kwamba watu wanaanza kuelewa. Naje niteguye ngo aje kugwana, nilikuja najiandaa kama mwenye kuja kupigana. Kesho urashoboye guhagarara, mara mingi unaweza kasimama, ariko nimbi kigutera ikibazo kikiriho, lakini kama kinachokutia matatizo kingali, urashoboye kuzotembaga, unaweza kaanguka. I tell you the truth, nakubwijukuri Biblia ivuga kubijanye n'ibigwanisho, inasema kuhusu silaha. Igitabo cha kabiri cha Korinto, I'm about to finish. Kitabu cha pili cha Wakorinto ngoma mbele. Message natahuritse. Message inaeleweka. Paranu apara katumjele itaka. Kiretse kumwaka umwansi bigwanisho, isipokuwa kumnyang'anya adui. Uyu mugoroba tugomba tumugire paralyze mu izina rya Yesu Kristo. Jioni tuanza kumfanya paralyze kwa jina la Yesu. Utiteguye gusenga ucutaha, kama ujiandae kuomba ufike unaenda, kuko uriko uratwereka ko udafite abansi, kwa sababu tutakuwa tunatuonesha kwamba hauna maadui, kubera ko wibaza ko shetani agenda na Kalashnikov, kwa sababu nadhani shetani anatembea na Kalashnikov. Ubukene gishobora kuba ari kigwanishwa cy'umwansi ku buzima bwawe, umaskini unaweza kuwa ni silaha ya adui kwa maisha yako, amadeni ishobora kuba ari kigwanishwa cy'umwansi ku buzima bwawe, madeni yanaweza kuwa ni silaha ya adui kwa maisha yako, cyane nimba igihe cyose iri mu deni ugira stress, bisigura ngo ni akurasi deni kugira ngo ube stressed. Sana wakati wote ukiwa na deni ndio unakuwa na stress, ndio anakupigisha sasa mshari wa deni ili wakati wote uwe stress. Ukubura amahoro, ukose amani, ni kigwanishwa cy'umwansi, ni silaha ya adui, tugomba tumwakivyo, tunataka kumnyang'anya hivyo. Nimba igihe cyose ubuza amahoro, kama wakati wote unakosa amani, bikunanira no gukorera Imana, binakushinda hata kumtumikia Mungu, bisigura ngo ukubura amahoro, maana yake ukosa amani, nico kigwanishwa umwansi afise, ndio silaha adui ambayo iko nayo. Aliyo n'abantu muza kuntaho, kuna hata na watu mtanielewa, diabeti mama wabo yagwaye, diabeti mama wao aliumwa, niyo nabo nyene bagwaye, hiyo na wao wanaumwa, hiyo ni kiringwara, hiyo sio ugonjwa, ico ni kigwanishwa cy'umwansi, hiyo ni silaha ya adui. Kishe mama wawe kigomba kikwice na wewe, inataka kukuua na wewe. Chaben akoe aliyo abantu bafite hepatite, kuna watu wazazi wako na hepatite, kubera ko muri familia ari hepatite, kwa sababu familia wako pako na hepatite, cyose umwansi agifise hepatite, wote adui angali na hiyo amaze gutegura urupfu rwawe, alishaandaa umauti wako. Inyuma y'uno munsi, nyuma ya leo, tugomba tumwaka ibigwanisho byose afise, kunyang'anya silaha zote ambazo iko nazo. Ndatangaza kuri kino kibanza, inatangaza nikisimama mahali hapa, we shetani, wa daimoni we, n'abarozi mwe, icyo mwari mufise, icyo mwari muhagazeko, kitubangamira, katemia aparotun, tugomba tugikure mu maboko yawe, tunataka kugitoa mikononi mwenu. Nimba umuroza kuroga, kama mchewa naye kuroga, agifise imibindi akoresha, angali na
mitungi ambazo anatumikisha. Urachari kuri riski. Ungali kuri riski. Nimba gifise urutaro agurukirako. Kama angali na ungo ambao anarukia yeko. Urachari kuri riski kuko nimba atagurutse uyu munsi ejo azoguruka. Ungali kuri riski maana kwamba kama akuruka leo kesha taruka. So abakristo benshi. Wakristo wengi nibatahuri cyari kikigwanisho. Hawaelewi nini sila. Ikigwanisho ni kintu cyari cyo cyose gishoboye kukubabaza. Ni kitu chochote kinachoweza kukuumiza. Ikigwanisho ni kintu cyari cyo cyose gishoboye kukwica. Ni kitu chochote kinaweza kukuua. Kugira ngo umenye ili uchungu. Ibigwanisho shetani afise. Sila ambazo shetani iko nazo. Wewe. Utegerezwa gusuzuma. Unapaswa kuchunguza. Ni ibiki vy'amabiba. Ni vipi vinakuwa vinatokea. Unaumia sana. Cyane biguma vyigaruka. Sana sana vinavyobaki vinajirudia. Kuna watu muronga gahengu ukwezi kumwe. Unapata kaheli mwezi mmoja. Ukwezi gukurikira. Ungine mwezi. Ya ntambara nyene kafyu. Ile vita inaamka. Hapana nyuma y'ino munsi. Hapana nyuma ya leo. Hapana nyuma y'ino munsi. Hapana nyuma ya leo. Sinzi gituma mvuze kino kintu. Sijui kwa nini nasema hiki kitu. Sindi mu bantu bemera ico gitabo cyabo. Siniko mtu anakubali ico gitabo chao. Naiko vuga igitabo Waislamu bakoresha ni chiwa. Wanasema kitabu Waislamu wanatumia. Ariko ari ahantu bavuga. Lakini kuna mali wanasema. Ukiona mwenzako amemnyoa. Ubonye mugenzi wawe moyo. Anda kichwa na wewe wakunyoa. Guru mutwe wawe nawe bakumwe. Jesus Christ. Bisigura ngo maana yake ubonye kiko kirashikira umuntu muri familia yao. Ukiona cheki inafikia mtu familia yako. Menya yuko ugiye gukurikira ni wewe. Jua vizuri anaenda kufuata ni wewe. Haguruka hakiri kare. Simama pangali mapema. Kugira ngo uvuga icaguruki yote vukana. Ili useme kichwa inukia mwezazaliwa pamoja. Kasopo. Kwangu mimi kasopo. Na kama mbaya na iwe mbaya. Na kama mbaya na iwe mbaya. Ututangura masengesho afadhali. Ufike unaanza maombi sasa. I don't know if you understand. Hii kintu gishicha ku mukozi w'Imana ngaho Burundi. Wakati kitu kinafikia mtumishi wa Mungu hapa Burundi. I say oh my God. Maana yake. Tukurikira kuri list. Let me pray quickly. Reka senga vyihuse. Navyo mumbisi byo ndiko navuga. Sikia niko nasema. That's what you have to understand. Ico tutegerezwa gutahura. Nikigwanishwa umwasa afise. Ni sira ndio ambayo iko nayo. Ari kindi umwasa akoresha. Kuna kingine ndio anatumikisha. Ico bita igicaniro. Mazabao. Altar. Mazabao. Hariyo familia. Pako familia. Ata muntu numwe arenze imyaka 50. Hakuna mtoto mmoja azishaga miaka 50. Bisigura ngo ico kigwanishwa cy'urupfu. Maana kiyo sira ya umauti. Shetani aragifise. Shetani iko nayo. Urachafise 25. Ungali na 25. Urindire ngo uzosenga ushikanye 49. Unasubiria kuomba kuna 49. Aza wasigaye iminota ugenda. Patakuwa banabakia dakika uende. Wategerezwa kumwaka umwansi ico kigwanishwa today. Kumnyanganya adui hiyo silaha leo. Abi wanyu barize. Wakwenu walisoma. Diplome ziri muri garderobe. Diplome ziko mgarderobe. Urachari muri nevier. Waungali mnevier. Urarindiriye uzosengane diplome ngabo. Unasubiria uombe na diplome kama moja. Jesus Christ of Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Abakristo rero. Wakristo sasa. Ni bari maso. Hawako makini. Mugusuzuma. Katika kuchunguza. Ibigwanishwa vy'umwansi. Sira za adui. Nico Israeli ikora. Nico Israeli inafanya. Utanguye gutunganya ikizoibangamira. Ukianza kukamilisha vile vitaisumbua. Hapo aonyene na wacha bakoresha ingomezi nyinshi banatumikisha nguvu kugira ngo bazibake umwansi kigwanisha ili wanyanganye adui. Izo nizo ngomezi numvise uyu munsi. Izo nguvu nimesikia leo. Okay, utizera ko nizera Imana ya Israeli ndi papa Israeli, no problem. Kama waamini kama naamini Mungu wa Israeli niko babaki ya Israeli hamna tatizo. Today is your day. Unamusino musi wao. Salomo. Kama tunaishi tunawindwa kila siku. Tuhigwa buri munsi. Mungu ameniambia leo asubuhi. Imana mgino musi mgito. Kama adui yako angari na silaha ya kukupiga. Agifisi kigwani chochote kukupitisha. Nurakira. You know there is a big difference between escape and be saved. Hariho itandukaniro riri hagati yo gucungurwa gukwepa no gukira. Abantu benshi mubayo nk'abankwefye kuko umwansi yararashe urakwepa ariko aracafise urusoro ni wakize kugira ngo ukire bisaba ko umuvuna amaboko nasubire kukurasa. Watu wengi mnaishi kama wenye walikwepa, adui alipiga mshari ukakwepa, haukupona angali na ule mshari. Reka subiremo. Hariyo difference nini? Kuna utofauti mkubwa hagati yo gukwepa, kati ya kukwepa, kati ya kuepuka, kati yo gukwepa no gukira na kupona. Iki umwansi yakurashe wakati adui anakupiga mshari kugira ngo akugwishe ili akuangushe. Right? Kweli wahaswe kugwa uliponea kwa hari hasigaye iminota 2 walibakia dakika 2 ukora ibintu ufanye vitu ukaepuka ni wakize au kupona kile suhagurutse isipokuwa tukisimama ukatuvuni yo daimon unafikiri nani unavunja hiyo pepo maana kwamba nikuponeshia katika mji haujajua vya kufuata bilimani.
So abantu benshi nibabizi. Sasa watu wengi hawajui yuko ya kwamba umwasi wabo adui yao afise ibigwanisho. Yuko na silaha. Biblia ivuga ngo Biblia inasema abo tunigana nabo tunaogombana nao sabe nyama n'amaraso si wanyama na damu ariko n'abakuru lakini ni wakuu watawala sio wepesi si vyorushi saboroshi sio wepesi. I tell you the truth. Nakubwira ukuri umwasi wagifise ibigwanisho mu maboko adui yako kama angali na silaha mikononi cyawe nigiteka jiwako hauti ariko inyuma y'uno mugoro lakini nyuma ya jioni abasi bawe ngoma ndabereka ico nahamagariwe maadui zako watani waoneshe chenye nimeitiwa gomba ndamwaka urutaro yagurukirako mu kuza kukuroga. Nataka nimnyang'anye ungo alikuwa anarukia kwa wakuja kukuroga. Gomba ndamwaka umubindi yakoresha mu kukuchegeza. Nataka nimnyang'anye mtungo alikuwa anatumikisha wakati wa kutingisha. Gomba ndamwaka kompyuta yahora kurabirako ikuzimu. Nataka nimnyang'anye kompyuta alikuwa anakutizamia kwa kuzimu. Gomba ndamwaka telekomanda ahora gufyonderako akagukatisha hashaka. Nataka nimnyang'anye telekomanda alikuwa Gomba pasuri viro leo vyose biri kuzimu mwizina tayo. Pasua vio vyote vio kuzimu. My name is Joshua. Natangaje mwizina tayo Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo. Imana yandungitse gukora. Chenye Mungu amenitumana kufanya. Gomba ndagikore neza kubwanje no kubwawe kuri uyu mukoro. Nataka nikufanya vizuri kwa ajili yako na kwangu. Abantu benshi nibabizi. Watu wengi hawajui. Nimba umwansi. Kama adui. Ikigwanishwa ciwe ari ubukene. Silaha yake ni umaskini. Uriye mwijoro. Ukikula usiku. Nuramucika. Haujampita hapo. Uriye mwijoro wa mukwefye. Ukikula usiku hapo umemkwepa tu. Ariko umunsi uzofise miliyari 3 muri konti. Lakini siku utakuwa na miliyari 3 ndani ya konti. Uzobejeje kumurangiza. Utakuna mali. Nicho gituma abantu bashingina ngo ndashima Imana. Ndio maana watu wanashuhudia na shukuru Mungu sikulala njaa. Hachi ya mezi 3 akaburara kugeza atinya gusubira mu inani. Panapita miezi 3 nalala njaa paka naogopa kurudia kuko ni wigeze ukira. Kwa sababu hujawahi kupona. Warakwefye. Ulikwepa tu. Ariko uyu munsi. Lakini leo. Ndaje kugira ngo dukira mu izina rya Yesu. Ili tupone kwa jina la Yesu. Ndaje kugira ngo dukire mu izina rya Yesu. Ninakuja ili tupone kwa jina la Yesu. Ari abantu batarakira bararosa gahengo. Kuna watu hawajapona wamepata nafuu tu. Ikiye cyose Imana igwaya gahengo. Wakati wote Mungu anakupatia nafuu. Igomba kufata position kugira ngo uragize intamba. Anataka ushike position ili umalize vita. Ariko bakristo benshi. Lakini wakristo wengi barijajara mu gahengwe. Wanabakia katika nafuu tu. Umengo ngo bashitse. Utafikiri wameshafika. Hapana uyu munsi. Hapana leo. Tugomba turangize zino ntambara mu izina rya Yesu. Kumaliza hizi vita kwa jina la Yesu Kristo. I don't know if you understand. Sindi kurukura bitahu. Muri familia hiyo wao. Familia yako. Urongo gwa wese. Anayeuliwa wote. Akagira divorce. Anafikiri afanya divorce. Wewe uricaye. Urarindiri urongo gwe. Unasubiria uolewe. Wamaze kumenya ikibarasa. Umeshajua kinachowarasa. Hana buriyo daimoni zana divorce mu muryango wao. Hiyo pepo inaleta divorce mu familia yako. I don't know if you understand what I'm talking about. Muriko muratarizo ndiko ndavuga. Kumlelewa vile niko nasema. Ari abandi bantu. Kuna wengine watu. Sagahengwe baronse. Sio nafuu walipata. Ingwara yarafufa hajwe nigeze ikira. Ugonjwa ulifanyika nafuu au kupona. I don't know if I talk to some people here. Mata icho niko navuga. Ulielewa chenye niko. Isi mwemu a réalité. Ulimwengu wa kiroho sasa. C'est le monde des combats. Ndisi namba. Biblia ivuga muri Apocalypse 12. Biblia inasema ngo mwijuru wavyuka intambara. Eti mbinguni pakamka vita. Attention. Intambara ni yahereye mu nzu yawe. Vita ikwanzia nyumbani mwako. Warabaye intambara. Mbinguni palikuwepo vita. Biblia ivuga ngo Biblia inasema Mikaeli agwanya na cha kisato. Akapigana na kila kijoka. Agwanya na cha kiyoka. Akapigana kila kijoka. Hapana ngo ayaciye aruhuka. Hapana ngo akapumzika. Kugezaho. Eti paka pale. Ahabo. Hatawa yakiboneka mu ijuru. Nafasi yao haikuonekana tena mbinguni. Bisigura ngo Mikaeli. Manake Mikaeli yaruhutse amaze kubaka n'ibitanda baryamako. Alipumzika nisha wanyang'anya hata pakulalia. Ima Apocalypse 12 umurongo w'indwi n'umunani abantu bako barataho. Chigemenime akuke. I remember Salome akunda kumbwira ngo abarozi banengo na mimi wakemea. Nikamwambia uko wakemea vibaya. Piga mcha. Mbwa walikula bakemera nawe. Ni wavyuka. Nusenge ngo wamurozi sohoka. Usiombe eti wa mchawi. Afisa havuye. Yuko na penye mtoke. Vuga ngo wamurozi ndakwisha. Uwakurungise ndamwisha. N'abavukana n'abakurungitse. So now you finish the battle once all. Kugira ngo uzogwa n'izindi muri kazoza. Ili upigane zingine mu future. Kuko akarere kose ugerako mu isi. Kwa sababu anga yutu nafikia yuko katika ulimwengu wa kiroho. Yuko na vita zinazojifunza. Ari intambara utazogwa n'uri umukobwa uzozigwana ushitse mu rugo. Kuna vita utapigana uko bitu utapigana. Pero ukagenda mu rugo utararangiza intambara zo mu bukobwa ucugira intambara z'ubukobwa zo mu rugo. Ukiingia mdoa haujamaliza vita za ubinti, utafuna kuwa na vita za mdoa na za ubinti. And that is what people are enjoying now. Kandi ivyo nivyo abantu bariko baraba mu buri rero. I tell you.
na za umuuze ziko zinakungoya. Nizo mu butama ziba zikurindi. Ulimwengu wa kiroho ni vita. Isi imwe mu ni nambara. Can I show some things? Ndashobora kubereka ikintu Ya jambo ni barima. Lile neno wanipatie. Barime ningo gandabereke. Choda babwira ikindi ngo mavuga. Salomo kono nisikia? Salomo kono nyumva. Apocalypse. Ivyo washari Yohana 12 umurongo w'indwi. Ufunuo Yohana 12 mstari wa 7. Mwijuru havyuka intambara. Mbinguni palikuwa vita wapi? Mikaeli na wamalaika biwe bagwanya cha gisato. Mikaeli na wamalaika wake wakapigana na yule joka. Igisato kigwanana na wamalaika bacu. Yule joka kapigana na wamalaika wake. Aha, umurongo 8. Mstari wa 8. Nibatsinda. Mwijuru ahabo ni haba hakiboneka. Wala mahali pao hapa kuonekana. Bisigura ngo Mikaeli yagwanye kugezaho n'igitanda cha shetani kitakiboneka atakifisa ajama agwana kugezaho shetani atakifisa na toilet ajamwo. Mikaeli yagerageje kugwanya shetani kugeza atakifisa hagarara. Manake Mikaeli alipigana na shetani mpaka kamnyang'anya nafasi ya kusimama ya chooni. So bisigura ngo uyu munsi nitwasenga. Manake leo tukiomba umurozi turavuna urutaro rwiwe. Mchawi tutavunja ungo wake. Twonone ni barabara ya machako. Tuharibu na barabara na kwa napitia. Tuharibu na penye wanafanyaka mikutano. Tuharibu na kamera zote ambazo wako nazo leo. Ubukene bwaguhagurukiye. Umaskini uliyekuinukia. Tugomba dusambure n'imizimu izina cha Yesu. Pomota mizizi kwa jina la Yesu. Now you see. Abakristo ni baranahura. Wakristo wajanielewa. Kuko bibaza ngo daddy. Kwa sababu wanazani eti daddy. Izo nambara si zacu. Izo vita sio zetu. Yobu igice cy'indwi umurongo wa mbere. Ayubu sura ya 7 mstari wa 1. As a prophet, as a voice. Umuvugishwa ngiti. Amaboko y'umwansi yaguhagurukiye ndayavunye mu izina rya Yesu Kristo. Ikone adui aliyekuinukia na ivunja kwa jina la Yesu. Mbega umuntu akiri mu isi n'abari mu ntambara. Je, mtu hana vita akiwa katika dunia? Tuhisomere twese 1 2 3. Mbega umuntu akiri mu isi naba ari mu ntambara n'imisi yiwe singiye umucangero. Tugaruke ku kambere ari he uwo muntu? Turudie kukabana. Wori Bujumbura. Yuko duniani. Wewe uko Bujumbura. Kuva umunsi ukizwa wari utanguye intambara. Kwanza wakati uliokoka kunaanza vita. Don't come to me daddy, vita ni mingi ni. Daddy, vita niko napigana, nataka na nguvu zako tuzichanganie tuzimalize mbio. Wewe uzumbira ati daddy ntambara ndikunda zigwana ngomba umfashishe n'imbaraga. Umuntu akiri mu isi ari muki. Tumengali duniani iko nani? Okay, udashaka intambara iyahure. Kama utaki vita sasa jue. Uhame. Imuke. Si conseil ni nama gusa ndakugiriye ndasukudakunda. Ukunu kolomba kunda kubaho. Isukula mnapenda kuishi. Awezeka jua. But the Bible said, alikuwa Biblia yavuga kama uko duniani, nimbukiri mwisi. Uko vitani. Uri mwe ntambara. So kama uko vitani. Leo nimburi mu ntambara. Jipange. Ni wipange rero. Jipange. Ipange. Igiye cyose. Wakati wote. Umwansi wawe. Adui yako. Agifise ibigwanisho. Angali na silaha. Igisagara cawe. Mji wako. Kiri muri risk. Uko ndani ya riski. Igiye cyose. Wakati wote. Umwansi agifise ibigwanisho. Adui angali na silaha. Ahora gutera. Urugo rwawe. Ruri muri risk. Uko ndani ya riski. Icho tugomba dukore today. Tunachotaka tufanye leo sasa. Tugomba twake umwansi bigwanisho. Tunataka kunyang'anya adui silaha. Iko ndibaza ivyo nokora nga. Iko najuza vya kufanya hapa. I verse 6 kwiza kwemera kugaruka mu mutwe fasilema. Ni verse ivuga ngo. Ni verse nasema. Iri mu gitabo cha Ezekiel. Yuko katika kitabu cha Ezekiel. I don't remember the chapter. Ndiko ndibukigice. Ariko ni mu gitabo cha Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel. Janse uraza kusoma igitabo cyose uraza kwironga. Now. Ahantu kanaka Imana ivuga ngo naravunye ukuboko kwa Farao. Mahali fulani Mungu anasema nimevunja mkono wa Farao. Naravunye ukuboko kwande? Nimevunja mkono wa nani? Kugira ngo nigusubire guterura umupanga. Ili usiweze kunyanyua mpanga. Wariko ubuhoho. Ndaje kuvuna amaboko yombi ya Farao. Ninakuja kuvunja mikono yote ya Farao. That's your Bible. Ni Biblia ya. Soit 30 venin, soit 20, 31, 30. This chapter like that. Ariko murataho ico ndiko ndavuga. Lakini mnaelewa cha riko. Naravunye ukuboko kwa Farao. Nilivunja mkono wa Farao. Ariko kwarakize. Lakini umepona. Ngubu rero ndaje. Hivi sasa nakuja. Kugira ngo mvune amaboko yose ya Farao. Ili nivunje mikono yote ya Farao. Shiri biganza hejuru uvuga ngo Mana ndakeneye kubona Farao avunika completely. Weka mikono juu sema Mungu nahitaji kuona Farao anavunjika kabisa. Senga gato because we are coming. Omba kidogo. No, ukuntu uri kurasenga umengo Farao ni binamu yako. Senga ngo umuntu akeneye kubona ubutabazi. Doskete pelimando skovuza varadiga ba mianto soto porodoske pelima rasuta radiga riane mazum taregos koporoskete pelima ragebaya mazum telima rasubta radiga baya rande mazubradia alekoska paradeya ma akoske pelema yanama rande mazubre ukulke pelia maradumye ketuja dabayanama ei mazum teriga badaba reke peredegede baradaba rando mazubra digade ba eskapa. Yeremia 30 umurongo
wa 21 nariko ndaharondera nabonye muri media bananiwe kubavumbura nagerageje kumva ko aho hano ndahabona Yeremia 30 Jesus bless you hezagira abantu bawe amena anyurakanye amena anyurakanye ariko amateka yanyu arahindutse mu izina rya Yesu amateka yanyu arahindutse mu izina rya Yesu amateka yanyu arahindutse mu izina rya Yesu amateka yanyu mwana w'umuntu eti mwanadamu naravunye ukuboko kwa Farao nilivunja mkono wa Farao umwami wa Egiputa ufalme wa Misri ni kwarushe gutubikwa cange gusomozwe imiti ni kwanashizwe ko igitambara cyo kugutubika ngo gukire kubone kuzofata inkota kubera Imana yavunye ukuboko. Kwa nini Mungu alivunja mkono? Kugira ngo nasubire gufata inkota ili wasiongeze kushika silaha. Birashoboka ko ari byo wakoze nawe umurongo ukurikira deja pe anoye. Nuko rero uku ni umwami ora agize atehe nzohigura na Farao umwami wa Egiputa kandi nzomuvuna amaboko yombi. Kumbe arigiye wavunye ukuboko kumwe usigukwa kabiri ukugikomeye wo nukwari kwavunitse kandi nzotuma inkota yari mu kuboko kwiwe imwi yakikoroke. Imana irangije intambara ryari? Imana irangije intambara ryari? Kuko yakubise rimwe isanga yibeshe Farao yasubiye kuvyuka. Ikivuga rero ubu rero ndagarutse kama mbaye we mbaye ngomba mvune yose kugira ngo ikigwanisho. Farao agifise umupanga. Farao ngali na mpanga. Amaraso yaracari muri riski. Damu yako ingali ndani ya riski. So Imana iravuze. Mungu sasa naravuye ukuboko kwa Farao. Nilivunja mkono wa Farao. Ariko uko kuboko. Lakini huyo mkono. Nawenye Farao abandanye. Niliona Farao. Ubu rero ndaje guhigura na Farao. Hivi sasa nakuja sasa kuhigura na Farao. Nataka nivunje mikono yote miwili. Ngomba kuvuna maboko yote miwili. Nataka nivunje ndoto mbaya zote. Ngomba kuvuna ndoto zote. Nataka nivunje umasikini wote. Ngomba kuvuna guru nataka nivunje mapepo yote. Ngomba kuvuna guru nataka nivunje mizimu yote. Ngomba kuvuna guru nataka nivunje mikuri yote. Nataka nivunje mazabau ya kuzimu yote. Nataka nivunje vyote. Ngomba kuvuna guru vyose. Kugira ngo ibigwanishwa vyabo bigwe hasi. Ili silaha zao zidondoke chini. Mko mnanielewa, mko mnanisikiliza? Mko mnantaura cyangwa mko mnanyumviriza? Kuko hariyo difference yo kunyumviriza no kuntaura. Maana kuna utofauti wa kunisikiliza na kunielewa. Sinajenga kugira ngo munyumvirize. Sijakuja hapa ili mnisikilize. Najenga kugira ngo muntahure. Nilikuja hapa ili mnielewe. Kandi mukanya nitwatangura gusema. Katika mna tukianza kuomba. Tangura kubona uwo Farao. Anza kuona huyo Farao. Uriko uramuvuna maboko yose. Unamvunja mikono yote. Kuko ikigwanishwa kikiri kukaoko kwa Farao, umutima uracari muri riski. Kwa sababu sira kama ingali mkono wa Farao, moyo wako ungali ndani ya riski. Kitabu cha kabiri cha Korinto gice c'10 umurongo wa 4 and finish by this verse. Kitabu cha pili cha Korinto sura ya 10 mstari wa 4. Mana ndakwinginze. Mungu nakusihi. Umuntu wese aje muri amakoraniro. Amateka yuwahinduke. Historia yake ibadilike. Mana ndakwinginze. Mungu nakusihi. Umuntu wese aje muri amakoraniro. Umwasi wiwe acike faible kandi avunagurike mu zina ryawe. Adui yake afanyike faible tena avunjike Mana ndakwinginze. Umuntu wese aje muri amakoraniro. Sote amekuja muri makusanyiko. Wahora bangamira umuryango wiwe. Alikuwa anasumbua familia yake. Avunagurike mu zina rya Yesu. Avunjike kwa jina la Yesu. Ndabona ibuye. Naona jiwe. Ijambo ry'Imana riravuga. Ngo ryabuye uwaritsitayeko yaravunaguritse. Iryo buye ni Kristo Yesu. Uyu mwanya rigiye kuvunagura abaguhagurukiye. Nasubiye kubona ibuye. Bibiliya bavuga ngo hari ibuye ryarekuwe ngo rimaze gushika hasi riba rinini, ariko imbere yuko riba rinini ryaguye kuri ca gistati, lilianguka katika kile kisanamu, ryaguye kuri ca gishushanyo, kilianguka katika kile kisanamu, guhera ku mutwe w'izahabu kuanzia ukichwa ni kugeza ku dhahabu maguru y'ivyuma, hama ico gistati nicasubiye kuboneka. Ico buye yari Kristo Yesu yaguye hejuru y'ubwami bwa Babiloni, ubwami bw'Abaroma, ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Hamikangiye Yesu ishitse, ubwo bwami burasibangana. Ico buye rigomba jururuke mu muryango wawe. Hilo jiwe linataka kushukia familia yako. No, amen ayo ngaha umengo nogenda handi. Ico buye rigomba jururuke mu muryango wawe. Hilo jiwe linataka kushukia familia yako. Ico buye rigomba jururuke mu muryango wawe. Hilo jiwe linataka kushukia familia yako. Ico buye rigomba jururuke mu muryango wawe. Hilo jiwe linataka kushukia familia yako. Ico buye rigomba jururuke mu muryango wawe. Hilo jiwe linataka kushukia familia yako. Abadayimoni bahora baganza familia yawe. Mapepo walikuwa wanatawala familia yako. Bagomba basibangane ntibazosubira kuboneka. Wanataka kufutika wote onekana tena. Abadayimoni bahora babangamira familia yawe. Mapepo walikuwa wanasumbua familia yako. Mutamaka ijuri rambye ngo cyahora cigira igikomeye mu muryango wawe. Kwa maneno machache sauti naambia
kigomba kibise umunyenkomezi ari we Yesu Kristo. Gira abantu batatu wabwire ngo Yesu agomba ganze hose. Ambie watu watatu wambie Yesu anataka kutawala pote. Now listen this. Can I show something? Can I show something? Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu. Kwa sababu silaha za vita zetu. Nouveau Testament. Yo Nouveau Testament. Iso hata Nouveau Testament. Ni Nouveau Testament. Yo Nouveau Testament. Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu. Kwa sababu silaha za vita zetu. Mu ncamake. Dufite ibigwanishwa kandi turi mu ntambara. Uyu ni Paulo. Abivuze inyuma ya Yesu. Anavisema nyuma ya Yesu. Ika yapo ngo Yesu alimalizaga. Wowe wicalenga ngo Yesu yarabirangije. Now listen. Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu. Kwa sababu ya silaha za vita zetu. Atari byo mu buryo bw'umubiri. Sio za kimwili. Ariko imbere y'Imana. Bali mbele za Mungu. Bifise ubushobozi. Biko na uweza. Bifise ubushobozi. Biko na uweza. Wo gushingura uturimbi. Wa kung'oa mipaka.